inkuru ihutirwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri aka kanya ibintu biragenda bifata indi ntera ikomeye cyane. Iminembwe haravugwa ibitero bikomeye byibasira abaturage, aho bamwe bavuga ko ibintu byafashe isura y'akaga gakomeye cyane. Mu yandi makuru imasisi ho ingabo za leta zivuga ko zashoboye gusubiza inyuma igitero cy'inyeshyamba za AFC M23 mu gace ka Kazinga nyuma y'imirwano ikaze yamaze amasaha menshi. Ese koko niki kiri kuba muri utu duce twombi? Tugiye kuhajya rero turebe uko ibintu byifashe, turebe icyo bivuze ku mutekano w'akarere. Ese ni intambara iri kwaguka cyangwa ni uburyo bushya bwo kwirwanda? Reka tujye muri aya makuru y'usuko yakabaye. Uyu munsi kuwa kabiri tariki ya 24 Werurwe 2026, aha makuru akomeje guturuka muri burasirazuba bwa Kongo agaragaza ko umutekano ukomeje kuba muke cyane mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ku ruhande rumwe hari amakuru aturuka Iminembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aho umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka yavuze amagambo akomeye agaragaza ko ubuzima bw'abaturage buri mu kaga gakomeye. Ku rundi ruhande imasisi muri Kivu y'Amajyaruguru, amakuru atangwa n'impande zitandukanye agaragaza ko imirwano ikomeye yabaye mu gace ka Kazinga, aho ingabo za leta zifatanyije n'abazarendo bavuga ko basubije inyuma igitero cy'inyeshyamba. Ibyose biri kuba mu gihe aka karere kamaze igihe karangwa n'intambara z'urudaca, zikaba zifite ingaruka zikomeye ku baturage. Twinjiye neza muri Minembwe, ibintu byifashe bite? Mu butumwa bwatanzwe uyu munsi na Lawrence Kanyuka yavuze ko Iminembwe ibintu byafashe indi ntera, aho yavuze ko byabaye apocalyptique, bishatse kuvuga ko ari ibintu bigeze ku rwego rudasanzwe rw'akaga cyangwa ni nk'imperuka mu buryo wenda bundi twabivugamo. Mu by'ukuri iyo umuntu akoresha iri jambo aba ashaka kugaragaza ko ibintu bitakiri bisanzwe, ko ari ibintu bikomeye cyane birenze uko byari bisanzwe byumvikana cyangwa ko abantu babyumvaga mu ntambara zisanzwe. Iba ariko si ubwa mbere bibaye, si ubwa kabiri, si ubwa gatatu, si ubwa kane, si ubwa gatanu, ni hafi ya uyu munsi. Muve kutugara tujye Bujumbura tukicarana na Perezida Evariste Ndayishimiye muri Ntare Rushatsi, bakavuga ngo amahoro arahari muri Minembwe, ngo abarundi baje kugarura amahoro, mu gihe aribo bari kwica abaturage muri Minembwe. Haravugwa kandi ko hari ibitero bikomeje kugabwa ku baturage, aho abaturage b'Abanyamurenge bavuga ko bakomeje guhora n'ubwicanyi ndetse no gukorerwa ubusahuzi bukomeye cyane, ndetse bakaba bari guhatirwa guhunga kubera ibi bitero bikomeye cyane bakomeje kugabwaho. Ibi bisobanuye ko hari abaturage batakiri mu byabo, bakaba barimo guhunga ari benshi, bava mu byabo batazi aho berekeza. Sibyo gusa, hari amakuru avuga ko hari imiryango yose iri gusenyuka, bamwe bakabura ubuzima abandi bagatatana. Iyo tubisesenguye bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane, kuko iyo imiryango isenyutse bisenya n'imibereho y'igihe kirekire y'abaturage. Amakuru y'ejo hashize yo agaragaza ko hari ikoreshwa rya drones kamikaze mu bice bya Gakenke, Karingi ndetse no mu mujyi wa Minembwe. Mwanze mwumva aya mazina Gakenke, abantu bavuga ngo biriya bice ngo byari muri Kongo. Aya ni amazina n'ubundi yahozeyo mu myaka ya kera. Ikomereze. Mu by'ukuri ikoreshwa rya drones, ibitero bya drones mu ntambara si ibintu bishya, ariko iyo bigeze ku baturage benshi biba ikibazo gikomeye cyane. Ibi bisobanuye ko rero uburyo bw'intambara buri guhinduka, ntibikiri gusa kurasana hagati y'ingabo, ahubwo hakomeje kwiyongeraho uburyo bwo gutera kure, no kuvuga batabanje kureba neza abo bari kurasa cyangwa abo bisasu bigeraho. Ibyo bita mu mvugo z'amakuru cyangwa mu mvugo z'amatangazo Lawrence Kanyuka agenda asohora, ni ukurasa buhumye, utazi nyine urasa, bikagira ingaruka ku baturage benshi. Ngira ngo amavideo mugenda muyabona, hari nayo turi kubereka hano agaragaza ibyagiye byangirika. Ibi rero bikaba bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku basivile, kuko akenshi aribo bagirwaho ingaruka mbere y'abandi bantu bose.
muri iyi mirwano. Hari n'amashusho rero ari gucicikana agaragaza amazu yasenywe nk'uko mubibona, ibintu bigaragaza ko ibitero byabayeho atari ibintu byo gupfafarika cyangwa kubeshya. Bavuga ko bahisemo kudashyira hanze amashusho ateye ubwoba cyane, bavuga ko ari mu rwego rwo kubaha ubumuntu. Ni ukuvuga ngo hari andi mavideo yateye ubwoba, by'umwihariko ubwo turavuga imirambo, abakomeretse muri Minembwe biteye ubwoba nk'uko Lawrence Kanyuka yabitangaje. Mu gihe muri Minembwe ibintu bimeze bityo, i Masisi ho habaye imirwano ikomeye cyane mu gace ka Kazinga. Amakuru avuga ko inyeshyamba za AFC M23 zagerageje kugaba igitero mu gitondo cya kare hafi ya saa 11. Kazinga ifatwa nk'ahantu h'ingenzi cyane ku buryo kwigenzura bishobora kugira uruhare runini mu igenzura ry'akarere. Ingabo za leta zifatanyije n'abazarendo zahise zisubiza, habaho imirwano ikomeye yamaze amasaha menshi. Mu by'ukuri iyi mirwano imaze amasaha menshi babivuze ko impande zombi ziri gukoresha imbaraga nyinshi cyane. Amakuru avuga ko nyuma y'iyo mirwano ingabo za leta zashoboye gusubiza inyuma igitero, zigumana ubugenzuzi bw'uwo mudugudu. Ibisobanuye ko byibuze muri ako kanya Kazinga ikiri mu maboko ya leta. Nubwo hari abavuga ko Kazinga yagarujwe cyangwa bongeye kuyisubiza, ntibivuze ko ibintu byarangiye. Mu by'ukuri amateka y'intambara agaragaza ko uduce twinshi duhora duhinduranya abatugenzura, ariko twinshi tukaba dukomeza tujya mu maboko ya AFC M23. Ibisobanuye ko imirwano ishobora kongera kubaho igihe icyo ari cyo cyose, kandi iyo tubisesenguye neza ibi bishobora gutuma abaturage bakomeza kubaho mu bwoba kuko batamenya icyo ejo hazaza hahatse. Ese ibi byose bivuze iki cyangwa bisobanuye iki? Turamutse turebye ibiri kubera muri Minembwe, muri Masisi, ubwo hose hamwe turabona ishusho nini y'intambara iri gufata indi ntera, ndetse tutibagiwe no mu marembo ya Uvira. Nubwo ibintu bisa nkaho bicecetse, ariko muri Uvira naho isaha yari yose AFC M23 ishobora kwinjiramo. Tujye kubijyanye n'isesengura ryimbitse. Hari uguhinduka k'uburyo bw'intambara. Ikoreshwa rya drones rigaragaza ko hari uburyo bushya buri gukoreshwa. Ibi bisobanuye ko intambara itakiri abasirikare gusa, aho gishobora kugera no ku baturage mu buryo bworoshye kurushaho. No kuvuga ngo muri izi ntambara zo muri iyi minsi drones nizo ziri kwifashishwa cyane ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabonye ko ku rugamba isasu ku isasu, umusirikare ku wundi, idashobora guhigika abakomando ba AFC M23. Intare zasarambwe zakomeje kugenda zibereka igihandure. Hari ukwiyongera rero ko habera imirwano. Iyo imirwano itangiye kwaguka iva ahantu hamwe ijya ahandi, babyerekana ko ikibazo kiri gukura. Ibi bishobora rero kugira ingaruka ku mutekano w'akarere kose, na cyane ko bikomeje kugenda byototera umupaka w'u Burundi, ibintu Burundi butigeze bwifuza na mbere, na cyane ko Burundi bwakomeje kurwana umuhenerezo kugira ngo M23 idafata Uvira, nubwo byakomeje kugenda bibabera ingorabahizi. Hari ukwigaragaza ko impande zitandukanye, impande zombi leta n'inyeshyamba ziri kugerageza kwerekana ko zifite imbaraga. Mu by'ukuri ibi bishobora gutuma intambara irushaho gukomera aho kugabanuka, mu gihe ibiganiro byo bikomeje kugenda bibeshya nta kintu kizima bigaragaza ko bizigira bigiraho. Ubwo turavuga ibiganiro bya Washington bifatira ibihano u Rwanda ndetse nabo ku ruhande rwa M23. Ngira ngo murabizi ko bagiye bafatirwa ibihano bigiye bitandukanye, ariko bakirengagiza leta ya Kinshasa nayo uruhande rukomeye cyane mu mirwano rwakomeje kugenda runica abaturage mu bice bigenzurwa na AFC M23 harimo n'umujyi wa Goma. Tubisenguye neza rero hari ibintu byinshi bishobora gukurikiraho. Hari ukwiyongera kw'abimurwa, abadeplace, abaturage benshi bashobora gukomeza guhunga. Hari ukwiyongera kw'imirwano, impande zishobora kongera imbaraga mu bitero. Icyuho cy'umutekano, uduce twinshi dushobora gukomeza kuba mu kaga, kwiyongera ku gitutu mpuzamahanga. Mu gihe ibintu bikomeje kuba bibi, amahanga ashobora gutangira kugira icyo akora n'ubundi nk'uko yakomeje kugira icyo akora, ariko by'umwihariko akabogamira ku ruhande rumwe. Ntabwo ari kugira ingamba afata kuri leta ya Kinshasa. Mu by'ukuri ibyo turi kubona ubu mu burasirazuba bwa Kongo si ibintu byo gufata nk'ibisanzwe, ni ibintu bigaragaza ko ikibazo cy'umutekano kigenda gifata indi sura, kandi ko ingaruka zabyo zigera cyane ku muturage wibereye mu mirimo ye isanzwe. Ibi bisobanuye rero ko hakenewe gukurikiranwa hafi cyane, kuko ibintu bishobora guhinduka isaha iyo ari yo yose.
turakomeza rero kugukurikiranira aya makuru ku buryo bwa hafi kugira ngo tubagezeho ibigezweho byose. Niba ushaka gukomeza kubona amakuru asesenguye neza kandi yihuse, kandi subscribe, usangiza abandi iyi nkuru, usharinga kandi utanga igitekerezo cyawe kuri ibibazo bikomeye biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murakoze cyane.